তিনচুকীয়াত গৈ আপোনালোকক কি কি দেখা পাৰিম বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। कैसा है ये सफर मंजिलों की न है कोई खबर सफर कैसा है ये सफर मंजिलों की न है कोई खबर গাইজ এয়া ফাইনেলি তিনচুকীয়াত আমি নামিলোঁ। এতিয়া আৰু তিনচুকীয়াৰ পৰা আৰু অলপ আগলৈ যাম আৰু আপোনালোকক কি কি দেখাবৰ চেষ্টা কৰিম বলক। सजना जी तेरे बिना जिया लागे ना हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना